A sada nastavljamo sa takmičarskim delom programa. Treći finalista koji će nam se predstaviti je grupa Gnjile iz Beograda. Inače, ovaj bend svira od 2012. godine, a od nastupa žele da izdvoje povremene ulične nastupe u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, naravno, i učestvovanje na Mikser festivalu. Album koji trenutno snimaju biće nešto tvrđeg zvuka i može se već sada čuti na internetu. Bend je nastao od 6 drugara koji su svirali gitare, inače svi pišu tekstovi, to smatraju jačom stranom benda, naravno pored drugarske atmosfere koja vlada, pa je tako i na njihovim svirkama. Bend Gnjile iz Beograda sada nastupa sa kompozicijom Ti si moja ljubav ili ne. Moja ljubav ili ne, ti si moja ljubav ili ne. Uradit ćeš sve, baš sve za me, uradit ćeš sve, baš sve za me. Idemo napred ili ne, pokrećemo se ili ne. Ako se sa mnom igraš ti, morat ćeš se dobro paziti. Ja voleo bi da sam na tvojim rukama i ne brinem o svojim mukama. Na tvojim prstima brojim dane. Ti si moja ljubav ili ne. Ljubavnici nismo ili ne, ljubavnici nismo ili ne. Uprkos vetru držim te, za mnogo godina setit ćemo se. Ti si moja ljubav ili ne, neka kao svila mazite. Lutanje naše nema kraj, lutanje naše put za raj. Ja volio bi da
Tu es mon amour, tu ne l'es pas. Hvala.